uvek slepi pokreti leti. Pazite ovu vežbu. Znači, desna noga ide nazad iz kuka, desna ruka gore. Znači da bi se ovaj ovdje deo istego zagreje. Leva noga, leva. Lepo se oslonimo na stajnu nogu i izbacimo malo kukove.
Meštanje ramena. Naprijed, nazad, opčno. Ruka se vrti kad se totalno klembesi. Klembesite, opustite, relaksirate. Kao da ona ide s nama. Pa se ovako dobro zagrejete. Posle idu ovi izgibovi i tako to. Totalno opustite ovdje rame. Sve. Vežbe oblikovanja ovih pokreta vidjet će se gdje imate problem, gdje vam je zategnuto, gdje vam je upala mišića.
Istegnemo dobro ruku i onda kao da dižemo neki tek. Stisnemo u pesnicu. Znači malo napred, malo ovako bočno, malo kao izadana. Stisnemo u pesnicu. Malo se igrate. Znači, radili smo ovo. Normalno. Vidite. Ove malo nameštate. Druženje, osim malo kolena. To je to stopalo, dole, hopa, cupa, levo, desno na stranu. Malo to odradujete. Ponovi, uzmemo otprilike spremni. Dajte ložu i to je to otprilike. Pred ukratko set prije